pozdravljeni! Čas je za nogomet, sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma tretjega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bosta pomerili ekipi Radomelj in Domžal. Gre torej za občinski derbi, ki so ga v zadnjih 4 primerih vselej dobili Mlinarji. 48-letnik iz Severne Makedonije. Kukovec, Vokič, za Malenška, Matej Malenšek, išče prostor za strel, gol! Matej Malenšek, Radomlje vodijo z 1:0. Četrta minuta srečanja, Radomljani so odločno krenili v ta obračun in nagrada je prišla zelo hitro. Vsekakor dober projektil Mateja Malenška, gre pa ta gol bržčas na dušo Roka Vodiška. Ljubljančan bi tu moral posredovati bolje. Malenšek ga je očitno dobil nepripravljenega, poglejmo še enkrat. Rene Hrvatin. No, tu je zdaj Haris Vučkič in mimo leve vratnice Pridgar je zletela žoga. Mamić, nekaj prostora ima za podajo Matej Mamić v kazenski prostor. Lepa priložnost za Jašo Martinčiča, to da pridobil odšteli, bi Domžalčani končali seveda na zadnjem mestu. Tole pa je priložnost za Nina Kukovca, ki je bil očitno v prepovedanem položaju. Da ne bi pričakoval tega zdrsa, na hitro se je zgodilo vse skupaj, odbija Vukasovič, pa Gnjatič, pa še napaka Gnjatiča, kaj zdaj počno nogometaši Radomelj, na mestu pa samo Pridgar po poizkusu Marcela Lorberja. Zdaj pa Mamić proti Malenšku, Matej Malenšek, gol! Radomlje vodijo z 2:0, Matej Malenšek pa je jubilejni 50. nastop v prvi ligi osvetlil s kar 2 goloma in težko se bodo Domžalčani vrnili iz te krize. Suveren zaključek Malenška, oba Mateja sta zrežirala akcijo za ta gol. Rok Vodišek pa je še drugič danes kapituliral. Že 7. gol, ki so ga Domžalčani prejeli v tej sezoni, imajo seveda z naskokom najslabšo obrambo v ligi. Zdi se, da je vse čisto, da je Malenšek pravočasno napadel globino. Tudi tokrat pa je Vodiška dobil na krivi nogi. Celo ob bližnji vratnici je sprožil. Najzahodnejša točka v celinskem delu Afrike. Malenšek pa zdaj pri posesti. Malenšek na desno. Jojić in brani Vodišek. Hitro bi lahko Jojić prišel do prvenca med slovensko elito. Matej Malenšek, iskrene čestitke za zmago in predvsem za vaša 2 zadetka. Prva zmaga v letošnji sezoni, pa še podpisali ste se pod oba zadetka. Verjetno ste s celotno tekmo vi kot Nik zadovoljni. Zelo zadovoljen, hvala za čestitke. Mislim, da je to pač trdo delo ekipe. Danes sem pač izstopil ja, naslednjič bo kdo drugi in sem ful zadovoljen pa srečen z zadetki. Pa na tuj zmago. Zdelo se je, da ste imeli praktično tekmo pod kontrolo ves čas, da nekako niste Domžalam dovolili, da bi prišli do svojih priložnosti oziroma ste vi narekovali sam ritem igre. Kako ste vi videli ta del tekme? Ja, mislim, da po prvem golu, v prvem polčasu so oni malo prevzeli pač posest in to, ampak drug polčas mislim, da smo mi imeli totalno dominanco in zasluženo zmagali. Sedaj vas čaka kar težko gostovanje na Obali proti Kopru. Verjetno še ena tekma, ki je bo treba vzeti resno oziroma nasprotnik, kljub temu, da je sedaj izpadel iz Evrope, ima nekaj več kontinuitete v sami igri, ampak kljub temu Koper ni slaba ekipa. Ja, itak, noben ni slab. Na vsakega se pripravljamo enako, gremo na zmago, po vse 3 pike in to je to.
Nik, danes znova ni išlo. Radomlje so večji del tekme nekako dominirali, so imeli več priložnosti, zmagali so z 2-0. Kje vidite vi tisti glavni razlog, da danes Domžalam ni šlo? Jaz mislim, da predvsem, ko smo mi osvojili žogo, da nismo bili dosti potrpežljivi v tej zadnji tretjini. Tudi teh dosti pasov se je zgodil, ki bi mogli biti točni, pa smo v bistvu zgrešili cilj oziroma človeka. Pritisku nismo bili najboljši, znamo veliko boljši in jaz mislim, da se moramo s fanti hitro dvignati, ker vem, da znamo boljši, vsi vemo, da znamo boljši in moramo začeti prikazovati boljše tekme. Se vam zdi te stvari, ki ste jih opisali, razlog, da je mogoče začetek sezone in še manjša neuigranost ekipe? Pa mislim, da ni to razlog. Sigurno je dejstvo, da skozi vsako tekmo bomo izgledali boljši, ampak mislim, da takšna energija, ki je bila prikazana z naše strani danes, se ne sme ponoviti. Nima to veze, ali je prva tekma ali zadnja. Moramo stopiti skupaj, moramo bolj delovati kot ekipa in pa biti bolj sfokusirani in v fazi obrambe in pa v fazi napadov, sploh v tej zadnji tretjini. Jugoslav, iskrene čestitke za vašo prvo zmago v tej sezoni. Od prve minute ste bili nekako boljši nasprotnik, zdi pa se, da ste obračun tudi zelo dobro nadzorovali. Verjetno ste zelo zadovoljni po takšni tekmi. Naravno, svakako hvala na čestitkama. Sve ove čestitke uputujem mojim igračima koji su ispunili ono koje što smo pričali, da probamo da otvorimo ranije rezultat, jer je to općinsko derbi. Isto moram da pohvalim i ekipe Domžalja koje u procesu stvaranja igre, vidim da oni žele da igraju, imaju vrlo dobro talentovane igrače i posebno sam bio iznenađen kako su igrali oni prošlu utakmicu sa Maribor, bili su u nekim delovima čak i bolje. Imali smo neke probleme prvo poluvreme da zaustavimo njihovu ofanzivnu tranziciju jer smo ostavili previše gapova, previše prostora iza naših leđa, posebno u onom drugom bloku. Tako da u svakom slučaju zadovoljni smo, osvojili smo prvih 3 bodova, možda smo trebali osvojiti neki bod, bar jedan bod malo više, ali to je fudbal, svaka nova utakmica je novi predizvik i nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu. Priznam, da mi je kar zanimivo, da ste pohvalili Domžale, sam se vas želel vprašati, če niste morda pričakovali malce večji odpor z njihove strani. Svako da sam očekivao malo veći otpor, ali dobro je to što smo mi otvorili rezultat tako ranije u 4. i 5. minuti i već je krenulo, radili smo dobro onaj ofanzivni pritisak na početku utakmice. Posle toga su oni malo uspostavili ravnotežu, mi smo se postavili u neki malo middle block i pokušali smo i mi da odradimo na tranzicije. Znam da smo imali nekoliko prilika, ali mene što raduje je to što moja ekipa i kad dođe i u ofanzivnim tranzicijama, pa i sa mirnim open playu kad imamo posad loptu, imamo ideju, znamo da stvorimo šanse, moramo malo poraditi na tu realizaciju, ali u svakom slučaju očekivao sam malo više od Domžale, ali ja opet kažem, to je proces, znam kakav je proces isto kod nas, stvaranje nove filozofije, nove igre, vidim da imaju ideju, znaju šta rade i mislim da sleduje bolje dani iza njih. Pa tudi kar nekaj vaših posameznikov, mislim, da je vredno izpostaviti. Matej Malenšek je danes na 50. tekmi u prvi ligi dosegao 2 gola, a verjamem da ste zelo zadovoljni zanj. Svakako, znači ja sam pričao malo sa Malenšekom i prije utakmice i ovih proteklih dana. Znate da sa Aluminijom imao jedan zicar, isto imao sa Celjem situaciju kad je ušao malo ranije u offside poziciju. Samo sam mu rekao da se ne desi neki mentalni blok i rekao sam mu, Male, kad zamišljiš da se mreža trese, probaj ovaj tvoj udarac, imaš ti udarac, možeš to dobiti. Znam da nije njegova karakteristična pozicija baš na desnom vingu, on više igra na levom vingu, ali to su neke kombinacije koje što radimo. Svako da sam prezadovoljan i od Malenšeka i u celu ekipu i još jednom kažem da sve čestitke i sve zasluge za ovoj pobedi ide mojim igračima. Pa tudi za Dejana Vokića se zdi, da se zelo dobro uklopi u vaš sistem. Tako je, sa Vokom smo pričali još u početku priprema, mada mi ne radimo više, ja radim 35 dana sa ovom ekipom. Pričao sam sa Voka, vidim da je vrlo talentovan igrač, vrlo dobar igrač koji što zna napraviti razliku. On može to napraviti razliku, da napravi onu konekciju u zadnjem delu, u zadnju trećinu. Pričali smo da ga više vidim kao vezni igrač, kao desetka, kreator koji može dati ta konekcija, taj završni pas i zaključili smo da mi radimo u onom našem planu, u našoj filozofiju i da ga mnogo manje koristimo na vingera nego da ga koristimo kao ofenzivni veznik, kao desetka.
Slovenski javnosti se je danes predstavil tudi Jojić, takoj se je videlo, da gre za hitrega, eksplozivnega nogometaša. Kaj vse lahko pričakujemo z njegove strani? Jojić je došao tek pred 4 dana, on još nije na onom fizičkom levelu da može da pruža nešto više. Radi se o vrlo dobrom, tehničkom, brzom igraču koji što koristi levu nogu, dominantna mu je leva noga i dobar je u igri 1 na 1 u ofanzivi. Normalno, sve će doći na mjesto kad prođe barem 2-3 tjedna, kad on dođe na ono malo više razini fizičke performanse, jer sad je tamo negdje na 50-60%. Naslednji teden vas čaka gostovanje na Bonifiki, po zmagi bo verjetno priprava na tekmo precej olajšana. Tako, mi se pripremamo pojedinačno za svaku utakmicu kao svaki tim, znači očekuje nas vrlo teška utakmica. Znam da Kopar igra vrlo dobar fudbal, dominantan fudbal. Isto znam da dugo vremena nisu dobili poraz u slovenskom prvenstvu, to se im desilo sad u evropskim utakmice, nešto sasvim drugačije. Mada ekipa je vrlo dobra, od kad je preuzeo Stojanović ekipu, znam da ima samo dobre rezultate i da je u samom vrhu slovenskog fudbala, isto kao što su Celje, Maribor, Olimpija i Kopar. Hvala in srečno. Mr. Mijan, unlike last week when you show courage against Maribor, today you probably can't be satisfied with anything on the pitch. There were too many mistakes in defense, lack of vision in attack. Your thoughts on the game? First of all, I have to congratulate Radomli. I think they were a better team today. They outplayed us and we didn't have a good day at all in possession, out of possession. You could see that we were trying to keep the first after we got the ball, the first and the second pass, but we were not precise today. So I think that's one of the keys. We were losing the ball too soon, and that was putting us in situations to defend constantly. And obviously, when you are in that situation, you lose momentum after momentum, and then you saw all the mistakes that we were making. So yeah, we didn't have a good day at all, and we have to see ourselves, review the game, and improve. Even Nick Perc said that energy wasn't on the good level today. How can you accept that? Probably he isn't wrong. No, I have to accept it. I think today we were missing so many things that, again, we have to review. The energy, you could say, but again, I think it was because we were being outplayed by Radomli, and when you are outplayed, that's obviously taking some energy out of you. And again, we have to find the rhythm with the ball, and we have to find ourselves with the ball. When we are not on the ball, you can see that we struggle because we are a young team. So yeah, we have to again review the game and see where we need to start improving. Next week you will host Olympia. This team won against Dragons in last season. Do you think you can repeat that? For sure, why not? I think everything is possible. You have to remain positive. Okay, today wasn't the best day for us, but in football anything can happen. At the end, yes, we are not happy today, but yeah, it's another opportunity. Every game is another opportunity for us. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.